Riri ni idhaa ya Weru Wikendi. Ni tariki 15 mweri ni jwa ire mwaka ni jwa ngiri mirongo ire na itandato na inguku watogeni kirinteto chetu cheruthe mwendene ya Weru Wikendi na Martin Gichunge ndula netete na mbere na kuibangania kenda akuretera mubango jwa gichunki gia siasa amona nteto ire ankureterete ni Yareto kudhurani akirindato cia Weru uretaini mutujwa Layer Premium Fortified Sifted Maize Meal na Layer Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer Premium, nurturing the world. Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki kuga ni akariti giti kiu kiawe akiuria Meru batika make Methekale Nturi kuga nwela ingo ya Meru agitareria mwanka muthia agatetera Meru. Abunge ba kaunti ya Tharaka Nithi kumeneria miario ya Linturi bakimuria buru kurekana na munini wa rais. Kirege chunki gia siasa twategana ndene gutintikwa kwa Kindiki gitene kiu kiawe kia munini wa rais. Mwona niretwa mathithio ni Maureen Kirimi na ningetwa Maureen Kinya na nteto chetu chikambiria thaiji. Siasa chia kurikithia na Kinya gukaria munini wa rais Profesa Kithure Kindiki ta munini wa rais mwaka jwa ngiri mirongo ire na mugwanja ni igwete Mwangi Ntere Chekariene gicigo bunge kia Imenti Central bakiaria asiasa babare amwe na ambunge kuma Meru baugite batereka giti kiu kithirwa gikiuma rukua bakira bare bakumereria mata kurirwa nikyo atongeria baba bakinyiria Kinya Meru nemwe na buru gutiwe ukethirwa akibathurana ni nthuranirite riboti eje niseme Nyuma ya mutongeria wa kiama kia ODM Oburu Odinga kuigika akiuga atenegetikia munini wa rais akumereria mata na ande narua ari kauntine ya Meru Ntere Chekariene Central Imenti munini wa rais Profesa Kithure Kindiki ni achokete bo na kuga gotino etete. Ati nimesikia kuna watu wameleta wasiwasi huku. Ati wanasema iko maneno ya wasiwasi huku. Nyinyi nawauliza si mnajua hii serikali mimi ndio namba 2 kwa hiyo serikali? Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Yale watu wanaongea, watu wa siasa, mimi ndio deputy president wa Kenya na hii kiti hakuna mahali kinaenda, na tukitoka hapa hakuna kurudi nyuma, ni kusonga mbele. Akiuga wene musiasa ukinyanirite bwega. Mimi nimekuwa kwa siasa kwa muda. Mwanasiasa mzuri anajua siku ya kuongea na siku ya kunyamaza. Mwanasiasa mzuri anajua siku ya kazi na siku ya siasa. Niseme nisiseme? Ukiwa mwanasiasa kumbavu unaongea kila siku. Unaongea Jumatatu, Jumanne, Alhamisi, Jumapili, Januari, Disemba, ni mdomo. Wewe ni mwanasiasa ambaye hauna akili. Mwanasiasa mwenye akili anajua siku ya kuongea, siku ya kukimya, siku ya kupiga siasa na siku ya kazi. Na kirimukari kiria gategane witi ngugi. Ile kitu itatusaidia tukiwa viongozi wenu. Sio ile mdomo tutapiga. Sio mikutano ile tutafanya. Ile itatusaidia ni hii barabara ijengwe ikamilike. Ni kweli si kweli? Hii Nithi Bridge ijengwe ikamilike. Level 6 hospital, hii level 6 hospital ijengwe ikamilike. Tujengewe soko Gakoromone, tujengewe soko Kariene, tujengewe soko hapa Nkobo. Hiyo ndio itatuokoa wakati wa siasa. Kwa hivyo mimi nataka kuambia wale unasikia wakiongea wasiwatie wasiwasi.
Sisi ndio mafundi wa siasa. Sisi ndio mafundi wa nini? Sisi ndio mafundi wa nini? Hata nyinyi mkiniangalia hivi watu ya Karieni, mimi naweza tishwa na watu hivi hivi. Naweza tishwa na watu. Mimi naweza tishwa na mtu. Nabo ambunge Mero ne bagwete miario ya Kindiki mbaru. Tubeto ba Mero community. Toko bangeka. Miaka mingi kaza kwenda kwa watu kumerwale tukweje. Tutachunwa. Igitarare. Gato ga supporti Professor Kindiki no tokambera Matien. Kana Karonso no Mero ngorokia Kindiki. Huyo. Kedora kamata. Munini wa rais Professor Kithure Kindiki gute nkanja atena there hari gitene kiawe kya munini wa rais bobone kumania na bore agitigi kionekete kumererwa matane rutererwa ODM nyuma yawe kujokia gitigi kuma kiriri gathi gashagwa ari kwengwa Kindiki nonekere gukenera muno na kinyamuinge jonania kumugwirirwa onto bobo na gute wonekaga akienda kumutunya kyo gwa kagita ende mantu nande ni jonekete kugaruka mutongeria wa kiama kia ODM Oburu akiuga kene kyo gitiba murekete bo ta ODM Muthuri Murioki na gitunki gia siasa Kia munini wa mutongeri wa mugongo na Kithure Kindiki gwikirwa. Oh, you are yes people. That is normal. Be courageous, be strong, be consistent and sell hope, because the greatest leader is the seller of hope. Wasore Rigathi Gachagua ni bambiri na kumwamukana ati kinyawe akaritwa gitine giki nethirwa kibanga. ODM ni rambirie kuwa irienda they can't go short of anything else other than the Deputy President of the Republic of Kenya. So Deputy President yambirie kudimandwa ni ODM na wewe Mount Kenya. So Kindiki atena mbati. My brother ntoko wish baya no to that in competition na te uombe ngere ngwere ni ainte na we no tioro ndida bo lakini yango ndo prepare that kinyawe the maximum meri ya inayo imeri 22 arete nekira no nto you not and you will not be William Ruto's choice of running. Ondobo nandi bathuka buru nyuma ya mutongiri wa kiama kia ODM ndiro ndika kagita kau agikua rais wa Kenya Ruto onekana akiwa geta na mbere ukaria kiama kia ODM na kiama bao. Kwa hivyo wana ODM, ile kitu mimi nataka niwahakikishie kwa mapenzi ya Mungu, ODM will either form the next government or be part of the next government. Ile kitu siwezi kukubali. Ontobo nandi bonekana bureta ruatwa kiamene kia ODM kina nandi gikonekana ya mutongiri mugongo Ruto urikirite karata kawe methene. Na nitafanya juu chini, Mungu anisaidie. Ni wale ambao wanataka kung'oa chama ya ODM na kwenda kuchezea karata ya upinzani kule nje. Hiyo haitawezekana. Wambere akiama baba ODM batongeretu ni Oburu Odinga nibonekene kunyontera muno kutonya thirikari ne. All political parties are formed to be in government, and all political parties aspire to be in government, and all political parties fight to be in government, and therefore our party is not excluded, and our party ODM is fighting to be in the government. Indi muromo jwao ndutina rungika aja Oburu Odinga arugabo njalaba kwenda ni maweka ya thirikari ili batina bata na gite Kindiki. As we move forward, we are not going to look for less. Lakini Deputy President, usifikiria ya kwamba tunataka kiti yako, tunataka kukufukuza. Please, you are our friend, but as we negotiate, we are going to negotiate what our people deserve. Ntuko inka inyumene agwanta bata gwatire bwega no ntukitiki kia Kindiki nikyo kinyaba murikite muno. Kitu ingine watu wengine wali misinterpret, walisema ati mimi nilisema ati sisi hatutaki kiti cha Deputy President.
Hiyo kiti ya deputy president ndio tunalinga sana, hiyo ndio tunalinga. Ile kitu ambayo mimi nilisema ya kwamba huyo deputy president hatuna nini chuki na yeye kwa binafsi. Yeye binafsi hatuna maneno naye. Kuligara kitiki gya kindiki kimuriko na ODM rutera rungi na ru mutongera mugongo na gukatha munini wawe kindiki akigojo no kumba kulitango gibwega na kinyae na umenyo. Nimefurahi sana kwamba leo niko na msaidizi principal assistant ambaye anaelewa kazi yake, si ndio? Mimi niwaulize, kama ilikuwa ule jamaa mwingine angekuwa na akili ya kuelewa mambo vile huyu jamaa anaelewa. Takindiki ja kiarua kama kiki ODM kionekana kio kikiringa Sifuna kiboko na kugaba komuleta mwandiki munene wa kama kia ODM. Having deliberated on matters relating to the conduct of the Secretary General Senator Edwin Sifuna, the NEC resolved to remove him from office with immediate effect in accordance with the party constitution and applicable laws. Effectively, the Deputy Secretary General, Honorable yours truly, Catherine Omanyo, will act in this position until a substantive holder of the position is elected. Rune rutera rumora gichungwa rutera rungi rwaba Sifuna Orengo Babowino na Kinyawini Odinga parungamira Sifuna akiwa arenda kulitwa nonto atiko kwa tambaru mutongeri wa mugongo. My only cry is that I have refused and I oppose any plans and schemes within the party to support President William Ruto's re-election, because I have held and continue to hold the firm position that this country cannot afford another 5 years of this expensive, divisive, incompetent and disastrous Ruto misadventure. Bobo na bubo kiarua akiama bange ba ODM batongeretwe ni Gladys Wanga ugano mwanga kiama kia ODM kejukegete munini wa mutongiri wa mugongo na ethiro ari mwekuru. Lakini ikibamba vizuri na watu tusikizane, basi tutakuwa na yule pale broad based, na sisi wenyewe tuambiane sasa, we kaa pale kama president, vice tupate huku kwetu, tukiteremka hivyo. Na kama nande jakiro roja roga muta auga nandi kindiki na ndoba kirima nebo batigi na igi tagucokeria ndoba ODM. ODM really insists they have to stay in broad based government. They don't want that seat. We are willing to make one very simple compromise. Because the president is UDA, we can let them Kithure Kindiki to be in ODM, and he can still remain as the deputy president of Kenya. Because it is one government of broad-based government. We can give them Kithure Kindiki to be on that side, bado akiwa deputy president. Kindiki akiwa kanyaga kwaria katakinya na nebo atuliba siasa. Ama mnataka niongee kila siku tu nikiongea mambo ya bure? A good leader knows when to talk. A good leader knows when to work. A good leader times the best possible time for every activity. Miari yetu nande yawe ikionekana ni kumwikira inya. Tutajipanga tu namna hii mpaka tufike hapo. Ni fire si fire, ni noma si noma. Na kaumaga ategerwa kakana nini karata na uragu kuonekana ni ati kirima neria bigotirimana na mugaukano jureo. ODM muko tayari? Muko tayari? Tuunde serikali 2027. Mbuli Murioki, Kichungi kia siasa.
Bamwe ba MCAs bambunge ya kaunti ya Tharaka Nithi ni bonekete kumeneria bonene uge bwa Mithika Linturi bakimuria atikaririe mantu jamunini wa Rais Kithure Kindiki. MCAs ba Barrio Jones Kinegeni na Nancy Muthoni baugite miario area Linturi aritire ne ya kugania Meru na bobatetikiria ontubo kwithirwa bugikarika nkurukini baringithanite miario eje no gambi burabu manete na kiama kia ODM kiuga bagakaria Kindiki mwanka muthia. Martin Mugambi na Rugonoru. Bamwe ba MCA ba kaunti ya Tharaka Nithi baithukirite na kumeneria minister wa tene wa urimi Mithika Linturi nontu bwake kumeneria na kubuthiria Kithure Kindiki ura nwe munini wa mutongoru wa mugongo. Ona Mithika Linturi kana akagetwo gitwa Kithure Kindiki ugu yakini butiringo tuba kuelewa bona Kithure bona Mithika Linturi mwirania alekana na Kithure nontu kwambira migambo ira rambiririe au ni okuracokire kumbira Oburu Odinga ura ODM ura riu agwita Gen Z miaka 82 na wega uri guti mtu ungi wa unga Mithika Linturi mukono antu bondeka ba mukondemire na ningwitikia Kithure Kindiki tikari deputy president wa Tharaka Nithi ni wa Kenya yonde no kale boria aumite Mount Kenya East. MCA wa Mwembe Jones Kinegeni gakuota na orongi wa kuorotwa Nancy Muthoni bariuga bari thirikari ni nontu bwa Kithure Kindiki nontu nwekana kao karaba gwatirite thirikari ni no na akaruta rutwa kiri thirikari gutire kingi gikaba gwatira ku tio turi au ke UNDA nontu kwa Kithure Kindiki na ugatuika bagutongiria Kithure Kindiki tio no gatukaumiria kaola tukira batigana kiama kiao nau ikanda tio tuikala na amani Tharaka Nithi tutumba gutuika thaira turagucirwa kidogo leo tuambia kuruiwa nati nende ni njingi jonde china yakani kwa gutio tu yau nyume Kindiki na ntutu ibakinyire bau bakorwanwe. Muthoni ainyiritie kagita kaibwega kaunti ya Meru gwatire kaunti ya Tharaka Nithi na njara ire ciiri nontu mianka na mianka Tharaka Nithi turaga igwatirite atongoria ba kaunti ya Meru yuta Tharaka Nithi kuri bura twairitie aturi bau bange betu tukaraithiria side area nge buria buguturaitha thaino twina mwana wetu ari eguru bwana tho buri awe goro muno bwana ndo bwina atongoria baingi muno twane tho twina kiraitu murungi ba David Mwiraria na bangi baingi bane tho bari awe goro na tutegujaga uthukurira buri au kogu na tini tukoromba kagita gaka ogu twegujaga wega twe batongoria ni bau na bibutike guothoku butongoretwe ni mwana wetu ari deputy president wa the Republic of Kenya ba kiaria kiathoni gia kunogokua wira yo tungateri Bwak Dinkon Afrinjero mutetheru wa mubunge Kareke Mbiuki Timothy Kinegeni ariuga thirikari ni batiri kugwatirwa na gutigira atongoria bonthe bagutijwa kumeguru mwankandi kanatia mtu mugi u ni wira uria rutaga tubatirire bonde na tubae heshima na tukinauga tio tudiete na njira imwe ya serikali ya kugwatira thirikari mukono mpaka mwisho otherwise kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi. Ni kuma kiri Rugonoru ni utukuona kanya ga kunogoka tugicokera tukabumenyithia mateta ja kariba maite ibakiuga ni batezaniritwe bonene ni thirikari ugeta kuraja. Lisha Milk ni rionka iria rina inya na riria umba gwitikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile,
Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710-120-590 au 0110-581-292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Wandi ya municipality ni ukirite na mpui kirutongeria bo MC wa Honorable Caleb Mutethi Kibuko wandije ni kujirite ugaruruku bunene bubwega kumakire gukiri ogima wonjorithia urimi no rethi na kinya kwa ayuthi twanyangu gine mwanya ndene ya Nthiguru na Rongo amona mirandi ya gwikira barabara raminenge nkuruki ruru ni rugono rwa gukiria wandi ya municipality na mugongo junthe gwatana na 23 Jumatatu ije tariki 16 kwambiria thaijiri na ndarika 50 ciogoro aja ko Weru TV ukujira ura Honorable Caleb Mutethi Kibuko atongeretie wandi ya municipality no chamba si Caleb ni sisi. Meru. Miundene yetu emenuru ya Meru mwanka metheni ya gwakunja. Lisha Milk ni rionka eriarena inya na riria omba gwetekia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Jambo, welcome to Kisimani Eco Resort and Spa. Looking for the perfect holiday with your family, loved ones, or simply a peaceful solo retreat? At Kisimani Eco Resort and Spa, we combine luxury with learning, fun, and unforgettable experiences. Relax and learn how to turn your small idle land into a source of wealth. Modern beekeeping, chicken and duck farming, organic vegetable and fruit farming, dairy and pig farming, waste to wealth training with BSF technology. Call now and take advantage of our limited pre-Christmas highly discounted holiday packages designed to give you more value at lowest price. We also offer executive accommodation, modern conference rooms and team building grounds ideal for family meetings, parties, end of year strategy meetings and much more. Visit us at Mailinane, 12 kilometers before Isiolo town along Meru Isiolo Highway. Call 0742 205 295 or 0733-570-530 or email us at resortisiolo@gmail.com. Website www.kisimaniresort.com. Book today and enjoy big pre-Christmas discounts. Nandera ino mabati nini kitamaguri obwega aragie jithate mat ekondo na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino Mabati, do it best on top. Peke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwithere mane kara nice. Siri ni mutujo nice extra premium.
mutindi nyengiana kamusere Inyaju tuenaju juambishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Moguri wa Kinyandukene eti ya motujua Nice Extra Premium. Nkima ya motujua Nice Extra Premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha Nice Extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na Nice Extra Premium. Uko ready ku entertain? GoTV inakupa more shows. Wewe ni wetu. That's right. More movies. Yes. Jackpot. More cartoons za watoi. Of course. Na more futa. No doubt about it. Habari ndio hiyo. Tunakupatia more. Girl, that is so true. Exactly. Lipia package yako tuko upgrade to the next package on us. Yes, 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 yes. That's good to know. Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu hejene na kiwango kia mungana jo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage muthido jwaku kenda wonaga maketha urakubatere nyontu bwantito nkuruki aranire na tu kurukira 0724114444 kana oriongera rwangirwa turaro ya kwenagwe. Yetu sako, your success our pride. Get affordable monthly TV packages from Azam TV today. From kids shows, African and international movies, sports, local and international, breaking news, documentaries, telenovelas, and many more. Our monthly packages are 400 Kenyan shillings, 950 Kenyan shillings, or 1,500 Kenyan shillings only. Call us today on 0709 844 000. Azam TV. Entertainment for everybody. Mimi nasema ugali ya lea haikuwangi complicated. Ukienda kwa duka tu, ukienda kwa supa tu, kwa afya bora ya jamii, ungapoa ni lea tu. Guys, hamwezeni wait? Bei ya lea premium, si complicated. Kupika lea premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba, lea premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Ingo kugwata ogeni oringi kiri nteto chietu chiruthe mwenge chokera na nteto nkuruki mithikali nturi augite we nwela ingoya Meru na Kinya ni akurukirwe ni akurubanjuri ncheke akiaria rigembe linturi augite we ageta na mbere gukaria Meru na kubatetera uria kubatere ni aria aririte miario yawe ya ukabere aria ugire Ameru te atharaka akiuga atena bwakwirira Antonia Ulinturi akiuga kiria kwenda ni Ameru kugwata weti na mbere na nkuruki Kinya akariba Tharaka Kinya bobethwe bakiona weti na mbere bo. Narua murengo jawanta Meru batongeretwe ni mubangane munene wa kiama kia DCP mithikari nturi ni baigitwe kiumia kanisene ndabiro sikegoi rinturi akiaria ethira kithukira bunge ni kiria kwanoka benderi uria wa RDP Rigathi Gachagua bethira bakimuchenjana na DP Kithure Kindiki. Lakini Kasongo sababu ni mfisadi, ni mkora, hataki kuulizwa. Alilipa hawa wabunge wetu wote pesa ili kuweza kufukuza naibu wa rais, amepigiwa kura na raia. So mbunge moja hapa anasema fukuza,
naibu wa rais aende. Na ndio unasikia hii kelele iko nchi hii, haitio kwa sababu ingine, ni kwamba yale matakwa ya raia kulifanywa mapinduzi na wabunge wakampindua rais. Yule naibu wa rais alikuwa amepigiwa kura na wananchi, wakaleta mwingine mbonoko. Mwingine nini? Kingina ugete abunge bane baremi gutetera mukari wa kawithire gitumi kithomo na kinyogi mwamwire bwithirite bwekwa wa mwena wagibwa mirandi enge aweti na mbere ayumbi kenda baringeri kura na seneta na ngavana na ma MCA 45 honde ni maru yasema ni wonge weto wanga orende kiru eta atulia maru kinya murungu ate mutularia ritari mauru harabura thithacia alabu bombere kerando bombe otia omba kuibororo babisi bokiwa sivitari bate kuona maendeleo anto bora ikoba kathira mpara ibo yingire ribo kwanombe anto ibo tubwiriwe toteria kweli kire migambo ĩrĩa aritĩte ya Mũtharaka atĩ Mũmĩrũ na Mĩrũ ti Tharaka na ugĩte ũtĩcore na akiuga noka mwingĩ batamwerero bwega ũrĩa ugaga akiuga noka watetaĩra Mũtharaka ona mirandi yao na Mĩrũ ĩthireke ona mirandi yao. There is no apology, hakuna sorry. Nilisema Tharaka si Meru, na Rais Ruto wewe ukifikiria ulipeana kitu ya naibu wa rais Meru, hiyo hukupeana Meru, ulipeana Tharaka. Mimi wakati nikisema wa Tharaka sio wa Meru, sio ete mimi niko na waonea. What I am doing is I'm reminding the Tharaka's people the reason why Kagwema and Kindiki said no, we want to be determined or known as the Tharakas is because they wanted their own identity. Hawakuwa wanataka waitwe Meru, walikuwa wanatambuliwa. So for to the Tharaka people with tremendous respect, I believe in you, I trust you, but because you have been determined as the Tharakas, mukisema ni wa Meru, sisi tutawamesa na tutaonekana ama tatu abameria na baorete buo antu ibareta no ndunya kuba tutambuliwa. So me, I'm defending the Tharaka people to be known as Tharaka. Mali kipatikana Tharaka wapewe yao, Wameru wapewe yao, kila mtu apate haki yake. Kingiri nturi na kane niengaba na Wameru mutumanto ethingia na mutongiri wa Mungu Rais William Ruto akiuga no kamunenkerete murimo jo kwaragio rongo. Amemwambukisha uongo mtu ako na kola, mtu ambaye tumejua mtoto wetu mzuri sana wa kuhubiri Injili, kukutana na Ruto siku 2-3 amemwambukisha ugonjwa wa kusema uongo. Njichunge na Kasongo, mimi namuelewa. Sasa wewe mtuma, wewe ndugu yangu, mimi nakwambia huyu mtu atakupoteza, na mimi nakwambia kama ndugu yangu, na sina ubaya yoyote, sababu unajua pale tumetoka, vile nimechangia wewe kufika kule huko utio thuku. Kiriko butwa nguge kwa tongeria Bameru atongeria bane bameneretie untu bubu nene akiuga babuta go itebiu bigeta guntu konge bikara gochokwa Meru. Sasa baratu tueteri pareza kwa mundu na abutwe te mu Meru keya boetia maendeleo utieyo ukana ingiriba buto utulia maruke ndone ngerwa. Hawa watu wamekuwa auctioneers. Hawa watu ni wa biashara kupiga mdandra ya kupigia kamunara. Nyinyi watu wetu waende wasiende. Kia captain yetire ndere yengi yetana Kagwe. Kia biriri ndigwa kiretire Embu. Kinyate biwake mweri muthiru kabea mheshimiwa kabea na ari kinyawe chairman akubutwa gitiki ejire Meru na bingi sana. Twe munene wetu ende ndonwa nwenda ringwa mbicha kibao igeto kyombutera keke gonto kyombutera ngoe ati no tobwa kwethira nkono mbicha na kibao ndabutwa ngoere nkobutwa nkorone chienu ibwandu tere nkorone chienu mtu teka choka mochikire antu bo
ende wonte na thina ni no kankuga mero ibanenge nda kwetha nkuthuka burunkiro tente bui na ntikumba butanengera mumero ungi na ndiri nturi na ugite we guti mutongeri ukamumakia na karunga matetere mumero akiuga niwe wekirwe myunge kiania kia njuri ncheke mwankena jwa ngiri jiri 23 na kou akiuga no wetha imwaria wa Meru. Nimesikia wengine wakisema hapa wakifikiria mimi watanitisha. Siwezi. Mimi ni chuma ya ndoshi. Ni chuma ya nini? Ni chuma ya nini? Na nawaambia nimeamua. Ukweli lazima niliwekwa. Ndeke ro munge. Kireito ero alitaye kurene. Au Meru kiani na kencheru. Kena yumbe bonde. Kena MCA bonde oya meu. Ero njori yonde na ntukoro bonde. Tonie kana gaga kongosa Meru. Kumani akiwe eta ikashe meu. Akiyakashe meu. Aringeria medeka. Ndeke ro munge njori. Ndero iwa spokesman wa Meru. Te Meru empore kerete. Dero bambe kere munge. Ende to tu wa kollo kyara jere ibao. Kayo aritwa. Kakwende munge yo aritwa. Njori rati manari warengete medeka. Miungere yake luanto baile. Ngakaria Meru. Ngakariambi. Linturi alikuma kanisene na riongire thokone mwanya gembe Southi area ntwamo anchenge na kimongoro akiaragia na mukari akithikaira uge bwawe na nkuruki akiboragia ni mwerekera joro kwa kajukia kire kuromba gite siasa ne cha mwaka jwa ngiri jere 27 mwinge jwa thira jokiona ni aweru thira kiromba gite kia ungabana niombe kiti gani? Ndivyo ninasema au ndio maoni hapa nikuje niombe kiti au tuone kwa mikono kiti ile mnataka mudiene rentore na ugete ni onto Rais Ruto na bairerie nethira kigaruka Meru bagatigira kwa nanja ethira kiathana kwa gipindi kimwake haki ya Mungu bila kuficha. Nataka muniambie Kimongoro ni 1 term ama ni 2 term? Hata mko wapi? Nataka kuona mkono. Wangapi wako 1 term? Kimongoro ni 1 term. Kimongoro mrengo yao ni 1 term. Mmesema ni 1 term. Kasongo aende nyumbani. Arambe. Umegembe Southi nke report rande to shawero weekendi. Reakwari etwa ni mutuge. Kare. Bishop Doreen Mwathe Nandi niwe Bishop Omwero wa kanisa ya Methodist ndene ya Synod ya Buthuguchi ajukite utongeria bo kiri mambura jareza gukinyine mwingejo wa anto baikinyete kumwimbiria. Bishop Omwero wa kanisa yeje Ndagitari Maromba no gutongerete mambura jajara kinyamo nini wa Rais Professor Kithure Kindiki agukinyete Kirijo. It is my prayer that He will enable me to tend the flock. He will enable me to be a servant leader. And I promise the people of Buthuguchi, I will be a servant leader. Rĩrĩa mũnene ũkwaragia woria mantũjaga ũndũ cio tũngana woria ibati kũthigwo atĩa kwĩ baugire ibati kũthĩnjwa. But I want to take this opportunity kuga ntetheja na itethejwa mwathani agateithia njikarie ũrĩa ibati nĩkenda kinyacio tukethwa twĩnacio gĩkenerwo-inĩ. Bwana Yesu asifiwe. Today is not an ordinary Sunday. Today is a day of divine marking. Today is a day written in the chronicles of the Methodist Church in Kenya. And with deep humility, I stand before you as the newly inducted Bishop of Buthuguchi Synod, and for that matter, the first Bishop and the pioneer Bishop of this Synod.
once more. My name is Alvin Mutuma, and I am safe, and I strong, and I support. Akariba maite ndene ya wodi ya kirwa na arini bona netie kwaga kunganirwa kwao ne kiriaba kuorota atongeti abaone kubateza neria kumania na kithima kiria kiri guntuko endegete kubatethia nyuma yake kwithirwa gikithuka bari ugani bethirite bakiangaikane wagi bwaruji kinya kethira kurina kithima gikiba kiuga ni bangaikite bwa kungana nkurukinande ni bethirite bakiringa riboti kiri kwa mukira utethio ende mwankira na arwaturi kinya iromba riao na kinya kiriro kiao bakitethirite kiginyanira akariba maiti bakuthetikira bakugibenjerwe kithima kia roye guntu guku karibu mianke 3 mithiru na kuma riru no akaba kuthini roye na kithima kibakunuririte methende gitikuruta roye amona kwithiri batwire kuthingatiro bichincha kaunti gutire utethio bonaga kithima kiguma ria twenjirwe kiari utethio bone muno kibatwi but giakinyiria moto tijena atagwakarire oro basandire turethe uteroje kuma turaga roje ro kunywa na itogeretie muno gwitetera na kwaria na atongerie betu muno ja MCA etu manda maragocho twabera twina thine roje ajojo na kithima gitu gitegwita roje atwire sawa na ni story rathira munkara ru tuli tutena roje ajojo kwina skuru ire ajojo ine na tumaira roje ruye mote ndunguri twine nyaga nsara twina aturi baba ingi muno aja kwina nya cibitare waje uju miaka ekuthira karibu 3 roje ru rutanywa tutera kwa thina na reri ngiriva njeji chikagwa ofisine tutereta resort ututwira kwa nambo hii yenjirwe kwina thina eruji ndene education yiji yetu antu bakiuma gaja bagetota ruji nkunga na migongo akariba bana kio keneni bataririte buraba kuthiniwa giboro yo guntu kukumono kagitaniga kakwarite ate nyamuntu akomborete kuthukiria akanyomba utina uruji rwa kwiria ithine nene muno mwana agukira rukiru utomba inya kumutarisha utambite kuthugania na rogeto chwa ruji na ndi twina thine ruji no nturuji nonga urawe na mbeca ageta kugura safa na wije ende gwana arabo kamau na arora mtu akagora akamata mitungi na ibaraitithirie maguri bakona oteroje rungiru rajejo baratithirie maguri na mutungi jo mutegura chiringi 5 na mbere twagora chiringi tungwenya tutira iye nyambugo ibukona ndindi na ruko tuterege nya kwino tutinya rose thina nembe nya kuria kungwa ithina rurenya tuthamba yaru kwa siru twera yanaru na ai mantu za manene muno na rende akariba baba kwendelea kuromba thirikari rere kuthaino yegwe kiriro kiao thirikari ri kietwete metho mwankari jana ndi kwanza kwarite uju kwina thine mbe ruji katugatega mabati kana katugatega kiosi kibibi akirwaja uju tugatoshikaga kana ne atia itwirwe marogo tutimonaga ajo twira thine ruji rwiku ruji ruru rwetu thina imbiongwa itukoromba thirikari ya county kethera ba ikiao peja batutegere ruji ruru no tutijura ruthiwa na tutena authority utonyara twitotaga imbi ithuki tumenyora tumba kuthithia kuromba thirikari ere kunande etuthikire imbe tuthithe yamba oizi tumbe gutetheka twinthe kinya ng'ombe ciongo ciena nyonta nyama tunguru tutiona kana inyangirins tutiona guku kuma gicigo mbunge kia Bore nkiripotera ndeto cia weru niukambitaga ki Mutegi na narua akirikuria mwana ndagitari ni akwariria mantu jegie uchamba nio self esteem kiritwana na kwariria mantu gintu gitawa low self esteem ni ana betu kaigwa mwana na kametata na Kimiru mwana atio sigwa yani ukethera nontu mantu ja muno ja low self esteem tureja gujona mwana akinyire anenere class 6 class 7 form 1 secondary no tukuja kwithira ana betu pena gintu gitawa low self esteem kana mbuge na Kimiru uju kienda tumba kwereanwa imwana kwithirwa akimena ati ucietikia kurega gucietikia kwa mwana na mbuge gintu gitawa self esteem kana gucietikia kwa mwana kuonekaga ki mwana
kana kumbikika kuna jengwa rira mwana antu baretikitie bakumwa kanya ga guchitikia. For example, ana beto bachitikaia rira bakuona mom, dad, arongina, tanongina, jujuowe, caretakers, barabokarani nabo, iba kubetikia, kana iba kuba opportunity guchitikia. Irio mwana agiaga gintu gitawa high self esteem. Kana ketho ena self esteem kana guchitikia kuria. For example, ana ibendete kulani mantu jama inge mono. Ili ukaja kuona mwana ukua ilani mantu muritane mantu jaria na kumu kutha we patient nawe kumuumiria athithia makosa mwire you have tried ukugeria and improve aja na aja umenya mwana ora rojo akethera agu improve ara meri indo karokira mwana oku yetanara ugo karianga janyakwe karija abagu ugo aremero mantu angainya kithomo utikurukaia mwana oku nambirie kugia gitu gitawa low self esteem na remora guchiitikia na mwana ware maguchiitikiria aria na mbwirire kire gituma kijenga na betu bachiitikia banyi ni antu bara patrustite kana antu bara betikitie na nduke jakutha gwa muchiari wiri ithego wingina uti aka guchiitikia kwa mwana oku kinya akura atikinya gitara guchiitikia kinya thithia ka untu akone gitare onthe I'm doing the wrong thing. Ukethera mwana oku kinyero ne arunga menya nderesi ana bangi kana auge gintu atienda sana baraba ingi nyatha iji nya mwarimu akoria kiuria klasi atuka yanjara bachokia kiuria ni untu bwai mwana unagire gintu gitawa self esteem kuchitikia nuntu achiari para expected ibo baga self esteem wera atame akire instant kabambirie kuringa self esteem were mwana ndi kwau ndingenda kana gushautaira mwana maruru jaku ugaturika iria mwana etha ugwe for example na ndi we single mother ibo atiganire nethe na ndi ugwe we na maasindi jara kana maruru jara ibo ja ugwe na mukuru oku kana urabo achiere no mwana na ndi ukejo gaturika iria ki mwana oku na kumwita marieto jati kwereka kumurumanga utuma mwana akagia low self esteem akaraikira akaraimaka kinyari mwana ugo kinyanje njake akuona ake na stokire na makire ati guchitikia no ago face ugo rithe kana ugo wenyina ko ndingenda kuga atiri ko please ana betu itwambirie kubaka self esteem kuma banyi tetu jana ndi kwambiria na riba kinya secondary ine tuguchwa motivational speakers njo aria na arito betu njo aria na ari betu manto ja self esteem no self esteem ne ambiriwe mwana guchietikia na gwako chamba bwao pare are anja mwana athie makosa ituba correct bwega ituba train itubere bobo na bobo bathe kuthithwa mwanka mwana ikura akure achietikitie na mbwirire self esteem igakwa ne antu bara mwana etikitie those people bara trusted but jaugwe baba mami sister brother kana caretakers ndenda twaka self esteem yana betu ikenda baikura bakure bachietikitie maishene so thank you. Ni murojo akathita jura juithirite juri kaumo karoje kiria karibaba ingende ya kaunti ya Meru na Kinya kaunti ya Tharaka Nithi ende obure antukuigweta miaka ekethirwa egeta no umurojo jogukara jokethiraga na Kinya jokauma buru mwanka kugatigirirwa akariba kaunti ya Meru bate kuona Kinya roje rwa gutumira kirimishi yao na Kinya kirendethia chiao na nikyo gitumi mwandiki wetu wa Ntoto Harrison Mwenda ethiritwe akijukia kanya na kwethirwa akiriunga ndene ya murojo nikenda kumenya ina thina yongwa iri no wewengwa ukwithirwa kinywa roji ruru rwa kathita nikiri rugono rwa rugakwizira kwa ndaika 30 ithirwa kithikira na umenye ni mbio yongwa ekwithirwa iri na thina ndene ya murojo wa kathita rietwa ni Maureen Kinya mona rietwa mathithio ni Maureen Kirimi.